روزنامه جزایری بناو الوطن ادعا دکه که پشت راگهاندن فدراسیون روژاوا و باکور سوریه بنا بینکاری جزایر شاندکه ترکیه و سوریه لجزایر هفدیتنه کرنه. ادعای الوطن دمکی ده که بردف که حکومت ترکیه نومان کرتلمجی برای رودا و راگهانده بو که او آماده نپیوندی خوب سوریه را باش بکن. پارلمانترکی AKP جی ادعای هفدیتنه که برای و برای سوریه را رد که و دبیجه ترکیه آماده یک و پیش روژا سوریه گوت بیش بکه. Leynab Beşar Esad ra. Orada Suriye hükümetinin Heta ku Beşar Esad û zihniyeta wî li Sûriyê li ser kar be, em bi çi şêwe danûstandinê bi wan re nakin. Tirkiye di gelek qadan da hewl dide ku pêşarojekî baş ya Sûriye hebe. Dibe ku hikûmeta me li ser pêşaroja Sûriye beşdariyê di civînan da bike. Lê heta Recep Tayyip Erdoğan hebe, AK Parti hebe, Beşar Esad ji bo Tirkiye nabe aliyekî hevdîtina. Ama biz Suriye'nin geleceğinde شارزاین سیاسی جیل سروی مجارد بیجن اگر هاتو پیوندین ترکیه و سوریه باش ببنجی لی پیاده ناب آلیه کیوان پیوندیان جبرکو پیاده و ریوبریا روژاوای کردستانی هیجی دجایتی Türkiye dikin. realist olmak gerekiyor bu noktada. Dve baveri demek o Türkiye dixwaze peyvendiyen xwe hem bi Sûriye re hem jî bi Misrê re baş bike. Lê eger hûn bêjin peyede ew mesele hinekî tevlî heve. Tirkiye ticaret naxwaze peyedê re bikeve têkiliyên mayên de. Ji ber ku peyede û PKK yekin. Lê belê dibe ku demên pêşiya me de Tirkiye helwesta xwe li dijî Beşar Esad biguherîne. Ev yek jî dê berjevendiyên her du welatan da be. Yaşanan terör olaylarıyla Suriye tarafında هری داوی سروک سوریه بشار اساد جی پیامک داوود ترکیه اوج ترکیه را گوته بو ام نچارم ببن براین هف اف همو گشدانه وکه دست پیکات فاقه کنو یا سوریه و ترکیه یا لدجی فدراسیون روژاوا و باکور سوریه تین شروع وکرن. حکومت ترکیه حول داده که جارک دیگه پیوندین خوب سوریه را باشتر بکه. لیبلی رایدارن ترکیه هیچی برسواوی که بزلالی ندانه که اف آماده نه پیوندی خوب ریوبریه که بن سرکردایتی پیاده ده اول روژاوای کردستانی باش بکن یا نه. شوکت ترکی روداو انقره.